Zašto smo mi došli u Evropu, koja nije baš toliko mala, došli smo po instrukcije. Evo nas ispred sedišta Evropske komisije i dobili smo direktive koje ću vam kasnije ispričati za to vreme da vidimo kakav je Brisel. Evo nas u Briselu, u glavnom gradu Belgije, a ovo je spomenik slavnoj belgijskoj vojsci. Jedno od simbola Brisela, maneken Pis, po legendi on je izašao noću da piški i tako spazio požar i počeo da gasi tako što piške. U stvari ne znamo kako glasi legenda, ali pretpostavljamo baš bilo dobro da je neko tako uspeo da ugasi požar. Kao što vidite, krcato je ljudima. Svi hoće da vide dečaka kako piški, što nije neka baš scena, ali ja bih naplaćivao da ljudi gledaju drugi kako piški. Evo moramo brzo da snimamo, zato što da dolaze grupe da snime devojčicu kako piški. Evo pogledajte. Svašta je danas atrakcija. Ako ste se nalokali piva u sred Brisela, uvek ima gde da se olakšate. Evo, na primer, zid crkve služi kao WC. Bar crkva nečemu da služi. Ovaj Brisel stvarno inspiriše. Nakon žena i dece koji piške, očigledno da ovde i kučići piške i dižu im spomenik zbog toga, što me ne čudi zato što je ovo ipak zemlja piva, a ovde očigledno da i kerovi piju pivo. Mislim da smo pronašli klupu sa najboljim pogledom u celom Briselu. Your love is homemade for somebody like me. Coming out full of my need. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and pull that body on me. Coming out full of my need. Coming out full of my need. O junačkim tradicijama belgijske vojske. Atomium, objekat koji je građen za svetsku izložbu 1958. godine, dakle samo nekoliko godina nakon što su prestali da prikazuju u Briselu crnci iz Konga u kavezu, napravljen je ovaj velelepni objekat visok 103 metra koji sastoji od, mislim izgleda kao atom, jel tako, i sastoji se od mnogobrojnih kugli. Iza mene je park Mala Evropa, kao što se može vidjeti. Kada je bio izgrađen 1958. godine, ovaj lift je bio najbrži na svetu i trebalo bo je 23 sekunde da se popne do vrha. Evo nas ispred sedišta Evropskog parlamenta, a ovde su ispred izašli europarlamentarci. Prestanite više, zabijete glavu u pesak. Parlamentarijum, muzej istorije Evropske unije, besmislen je zato što cela postavka je apsolutna propaganda. Jedino što je dobro u njemu to je što je besplatan WC i što se ne plaća ulaz, tako da ako ne morate bez preke potrebe ne trošite vreme na ovu instituciju. That's what democracy is. Dobili smo tačan datum priključenja Srbije Evropskoj uniji. Evo, dobili smo direktive od Evropske unije, one ukratko glase:
Dakle, kad ste u Belgiji, pijte više piva, poštujte majku i oca, nemojte raditi u državnoj službi i otprilike to je to. Nažalost, nikakve pare nismo dobili.